Kita saksikan penampilan tarian Rabai Geleng oleh Sanggar Alaihan Lantamen Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi balligh wasilana, مصطفى تبقنا الله يا ربي بلغ وصيلا يا ربي مصطفى تبقنا Huzan mutalla hai mutalla la ilaha Allah huzan mutalla ruhul qudus nuri ibatin ibatillahi zan mutalla ruhul qudus nuri ibatillahi zan mutalla Huzan mutalla hai mutalla la ilaha Allah huzan mutalla ruhul qudus nuri ibatillahi zan mutalla ruhul qudus nuri ibatillahi zan mutalla Huzan ruhul qudus nuri ibatillahi zan mutalla
nabikan sunnah jarata mumasyarah mulia mulia warihlanu belampuan mulia rekan memesuara. Allah hai perang sabilillah, Ini perang sabilillah, beliau syahid dalam perang sabilillah. Nur Tuhan di ainal mardiyah, beliau syahid dalam perang sabilillah. Nur Tuhan di ainal mardiyah. ini perang sabilillah, menjadi syahid dalam perang sabilillah. Allah hai perang sabilillah, Zaid perang sabilillah, menjadi syahid dalam perang sabilillah. Nur Tuhan di ainal mardiyah, menjadi syahid dalam perang sabilillah. Nur Tuhan di ainal mardiyah. Wahai perang sabilillah, Zaid perang sabilillah, menjadi syahid dalam perang sabilillah. Nur Tuhan di ainal mardiyah, menjadi syahid dalam perang sabilillah. Nur Tuhan di ainal mardiyah. Nur Tuhan di ainal mardiyah, menjadi syahid dalam perang sabilillah. Nur Tuhan di ainal mardiyah.
Terima kasih pada panitia MTQ Gampong, dan sampai jumpa di tahun depan. Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.